Okay. Kalamalar singkat. Uh, um, kulang ay sa kunjo ko no enal Okay. po ko. Ewan na. All right. Kal ikaw na siwas kayo ko sa mawiga din kad ano ko sa akin ngay kada lang tinak fashe. Alu In Ekuh online launch na casting goal online na mitligi kita vash na nito. Gusto galim gila kat stream na Facebook live sa YouTube na kita va share ye be YouTube link to go ngan gusto mo wiga nam nas if you want share ye ka like ye alle kashe ang makadash keo wiye nga na gusto ye ngan lem Mr. Frank aloka il matay hilo da last finan Washington State nga go into Frank Ewo. na finan hilo dignis na dahil get Frank on Ilash nakatakaw ng Lash finan hilo Hawaii ikaw yung dignis na Ewo, nakita na med kuso wiga dinga namnas unso ko yung dawak na kataka pro gesla isa like ligas ko ike pro isa kan lemon frang ile guess actually sharpen guess na katram da ke kuno ka wiki niya. Having said that, namnas sharia nakatrash na med shukan di Facebook logo naka-share o naging akkalin niya got stream both nake eh, Facebook sudah YouTube. Ako sa mawigat nga nam na slide ya wun ko share ya on connect lakat pia. Dalia ek martial arts kay. ako nga share. Ah cool. Cool gas cool page. All right, Alia on it. Cool share to a group share. Okay. Ay, una ka slide niya na. Ay, kaya sa mga index ko. Okie dokie. Stand by. Confidence mas nagkanain yung melody as we get lost in strong gas tulan awo gas madaman ka oh just tanggat mabaye baye baye ako yan amo. Era ako. Yan. Kayo, kat metligi ka dem tawa ko, kilon singkat ke molars na kayo, metligi ka dem tawa ko nga, siyak ka din tagay ni siyak la, nakatawa fash na met. Katagay ni Broy, Olem God, Baba Matal, kum God ko, lagi na kayo, kat kulagak saging gombe ke bel singe, makatago labayin ko in, tagay ni ke gas lom, es yesin siye ke gas mol lom.
Leila tangon lom kat siak tangon loming ganda ko we got Agnes na sikat ematayin got gas na ko may fefada liki alash ingan may room me at ya may rush wangin etalash wangin kalash kumbintia we got kemayin kat siak elalal fungikom la arsh pe wulum pere na kayo wa gas to me fa leorela shipe wulum makum sa pera na ke evatia folok pise yuru Kaksa king gelos na gawa sa matunin pe. Laila ta inzielos in ka na ako lainais. Ein ka norek maginin mo lash na kayo. At proyoing again in Jesus may lang lash. Amen. Kaya Amen. tari Amen. Like, Lewin Frank, if you want to catch it, please show me the cell with first minute. Kalkula malam singat wala tingin siya nagatamlan siya le in fakpakula malam singat ke pelwo sima shiyek lana siya kenapa nang wala los penan ke masham sham la kometligi penain kafe pensu sin kain like ya share ya in mo fashionik pe in pospe mait ka mol ma kain borong la pe ki kasan gatin singe misinge alana ingan kun kalanglan kat na gemagat experience ke Victoria weekend ana ke pensinge na ke malutut pelas na ke pensinge shak na shamjam ke lalal fungi na banang maingen na gawan yarosh to ko we got porong ke kasbola na ke lalal fungi kainin lalal fungi lan mait ma lalal fungi lalo so call los le payanang na sikya ke na lalos sikya ke na lalos lem gadel show up ak fashila mafali na fashiya ke mo lalos kainin na lalos na kaywa na pangan mataga na sika taga na yarosh ka taga nilutut ke kastan gat ke pensinge pangan ma siya tamlan serle kineva karangan mga no ka mashlok tamlan serle tigin ni sena karangan kanan week singe en kumarswan tigin treskal inakay kumbagyan kumarswan lalfungi lakatila kol kummena ke en finchak loman be kalapangan ma sa tamlel na flat na sum Okay. Well, let me say, Frank, gulo siya ni guest sa singan tingin siya na gulo bag faklusan kayo proy wayang gawa. Ewan na that let me Frank lakal nga. Tingin just ko en route back home na Seattle. Ilakuf na bigo o yeko. Tapos tig diverse na mit nagmamash tingin may film siya clash ay kayo na assume Eileen Sable Frankie vinkoos så doningen vinashkisensiak seluo ko ashkisensiak lowos ke magde akfasyo yokin proklamashwa ye ko nage losing academia kute shamun gina ko nage wiki ngeo nagkisensiak luman fluency nage Facebook ko consume directly messenger you got le nga ko lemon friend ko tingin sena academia kisensiak lowosan kute fast namit nage magadashkeo gusto ko submit na wiki sa magtasam ng ginan aske Monday ngakfashe Monday lemon frank ngakfashe Tuesday ngasbi Wednesday lemon frank tosta Friday digni sena sette na fagology be akfashe ke sa nga akfashe yela be na gusto ko Monday ngin fact mo si fact mo pro kilala fungi o kompleta Proigelar fungió na Marina Archipukal James, essa palmeiras vos single doing single ariko short. Na medida que te vast me dan grande que Callum gele me single pukal James. It's James. But Callum gele ash to likuel lem Jesus Christ. And a see pa James. Na James que James pa with the malutu there. Il ba enmo kiemit. Isabel sa mga son the baptism mata in copper na tatlaga wal son the baptist na waye be siye be mait ma enboki emit sin mit mga lutlude but James sa mga mit mga lutlude na James mga siyang guning iba pastor siya emit sa mga mawiyan lem Jesus Christ
Na even mawillim Jesus Christ, kung kalam gila kay lemel mo, akasip, klines up laling che, dali ko yung dahil ilos tiyan au kal ni kana ilmise, mulyak, mulalo sa dafa na James ilibabasa siya in church Jerusalem. Simulaling kumidla nag-simulal James, nag-simulal Paul. Doon na ilus parang kin massive fun na. Tasokto. Unmitluo palos sham simna sin gayan bela. Evin bakit katam ko James. James, il sim ko shamram na sin mitlalalvong is Ashket Church. Il sarap na sin church. Ibig bakit church kan mata clean Texas naman ko Cooper's Cove. Ibig bakit church sa asa ngayon. May lines up ngayon. Na basta si Lalo saan pa. Il sarap na sin mitlalalvong. För då Paul, Paul förfärstes na yin säger, som na sin mitt som att jag lärfungi, oje be ilmata säger, sum na sin church, ma el sham da ekol tilokonek, el sumin ak kayelos. Now, but you read the book doing again, background sigan kan edunag ten istamya, ito ole, inask na naklas mo na naklas giga treaty ole. Le sesim ngan ka tawag buksing le James mawil of Jesus Christ. El papasta sa el pa ikit siya may in church in church in Jerusalem. Na sim sila ngayon nakita actually nila si Vesigan back mo pro ikalali fong iyo kola na. Sie kunogon sayen fakigaslan ka at apa in proe ke lusama aske molin forska molin elia ko lusama as o nga iya patat na fellows bang kunogon man metlalal fong isa na bakit siya ang kunogon sa inyo usip Bible nata so makumintagan ni read kun in mo galim kumin alam mo yung cham musit pos mga charam kaya ngayon in mo kasha ya in mo kasha ko yang kimagumas kaya kadin mo din bayla ars fos sige ba bolo aske enlu siya Deuteronomy na siya fakya sa kumin realize la kumin isla makimasumosla Taklan lon kat pangamoy kat finoroing kat finis life ko kanun life sa sibo kat kinek mas maweng pa ko ang kat mamay day na ro finaweng ba wala kat mamay day na in na ro alle may sense na yok sibo na James sa talimekos fos singa ultolo magsisigay pa ano ghosting and bakas kaya kan ngayon ako pinto ko ako tagay ni read tiken mo kalam gala may si ko chom kuninge possible tulungan nila ko yung finish mo in nash laws sa oske o ngaye ilin no in proy finish with setting on ilin no in owning kaksak na kung guess English ang charm ko tagay affliction ilus sa mamata ke gene kupe maupe na selos with life kung yun ito in akilin in proikin masing mana yok siya sa mayin kat with life kung yun pang siya mama ka din natin akilin sinsiya kaya ka nakfash na bayele kat pinengan gidan de şukke way maglukya gidan akilin uwan kaksakin Aquela mina sin medo in galim gele. Paing mawala na sisigna siya. Hindi may kon o mas yok siya ba in aquela migilong galenglan god kilong si yoklan god na siya medo. Na nga ko life wo kat finliye met kuyesh nga sa maske o nga iya ka sa maske molin elia lalos makuna kumo makuna broy gelo den gashalos na masis kung si mama got met life wo yung alek ko ben dafong lagyan kasi nga enablers ash things go that mo kung finke wait lang sa mga ik kumin de gidalik kumin notel
oyen batter mao in the som soka nakalintak na ko pa hindi pero kinanal siya ngayon min na church daga akfash yung mga Eurosha or kati ako lang kati sumurek makat madakal siya ngayon tapan church yung daga usi mga na siya masing church kat mitlal mo ngayon ina na yung galam gilip proilar siya na singka na kati na to po fall na lapan na live mo naman may tsimate ewa ba gusto naman may tsimate nga kung tiyan nga kung di kain kisbin ako sa may slash mau da sik na siya na na proyektin mo kasi na siya lakat pindir na masig na mau basic na siya na agad mo da mens ka proyek if you long silang cut long silang cut pa mau pa ka na sisikat na siya may da siya ta body fact na al siya ngayon siya tiya may lus mo al siya ngayon siya iltin na Nangasa mga nga kumindik siya nga ako matilal fung yok na stuk ulang lemon sprang tingin siya nagikan ekin mit fakat gigaston ka to maing ikdan oy lieng nagmola si fena kikuwisto wiga tingi kuwisto na loeng nakimagumaske first single first single dimension first single acquisition. If Finosh with Mas, in Illinois Institute Colon Church sa Florida, bush mo lagi oil in olive, cane in lane. Kung ni Mas ngayon, kung gusto nag siya kore, singaw siya. First long dolo el cham gun, kafen, nagiplan lot sa pama. Nakiiplan kumin, May na kuminakfashion na tiplan lot sa pama. Kung gusto nyo fostol goal, in fact, may mas, may upena silos, may mise, kasi ben makuluk lalos. Na siya makuluka pa, siya akustin nagkakaslan ka. Siya makuluka, kasi ben may siya koren singal siya fostol go last ke simlal ball na sin met korin inakes makinyelo silo sin de pulesho. Lo sin de akshukyeten na ke ipes na ke plan Lord Supper ko na ke communion. Ilos finoroing ilos yung mask. Ilos yung mask. Aş maupesi kanasyon. Ne ki ba na ilo aş ni yisey sikyak ke moulasha DFS file na kiakwakwan ka. Na banang kikat betalal fung ya kimita masa. Siap ma Bible fact la mit mama sa aş makhluklalos. Parelos mas katilen mo sham na selos. Katilen mo es makinyelos ke maylos aşkeyan. Yok şüphe mga kumdi evin kat magluk şişit magluk lap magluk se. Magluk se pa evin nga aurek man lagi koske lensi at mong le wengin pel nga mong le in sang mong le na ke mano sila ngay oye pe in sang like lot na sigata. Ngay sum ni safle yan ba ngay mase. Na masingan makadalorin sikyak ngan makoy ashway to klake makara ngan makoy nake malan ko faklan ko lelan ko aplan na sin mate say na may belma may dama sa makulang mitlalal kung iyok na nagimit church. Special mitkulan church in basom akfashe proy nga may ding mas kuflasom na kilo mga luwain in the proy kelos panang mitkul nga use proy nilom sin may in proy ke mas lalos an. Masing ala yok siya nga ako min dictionary na loyang na ke. Na Festival Mekoshan, Proy sa auricular fung effect kaila mit highlight dia masingan lalal fung la kung fin proy ke mit silo siya kaila lalal fung ike ipsingan tik tia kom tia nga payak kaila maslan may ta shock ta akustin lang mit lalal fung isi in proy ke mit ilo siya kaila Lame sa taksaleg ilan kaila batatangan. Lame dikat payak ak kaila. Proy lasha may taliye lupsa proy lasha lame Jesus Christ by ak kaila masa.
Na fast na med if in ash makundugilorela 11 nak manas na sil. Na ipsidok na nakalimina in fact makunduklasyo na sinsiya katin proy ka makunduklasyo. But nakawa pa room tolu vastungol tolu akilimina. But ilo kat nakawa fundol. Nakawa tolu kat gadago flaka bash na sinkat even Diego Jesus Christ. Managwa kat tolu. Apa na in fact kat yak ka makunduklasyo. Na sinsiya ay be siya ka na sin lem God lem ka nila na sigat ina by galim ke kaya la so kat fin mas kufla kaya na sap mo ini no katin proy ke siya mas mit siya sin kat lang nakna sa chess ki makudukla bayan ngaku ito le mekluk katorela wengin makuluk tie ke klasis nito bayan ifo katal adin God kat aske kalim si kat matake kalim si kat ito kilonggulang kat panang makuluk katorela kat ito kat midlife ang iya ito kaya fo na midlife ang iya Jesus Christ sak may los tiye ito tasak tasaram na sikum ako midlife ang iya kat ito makuluk katorela panang kat lem talak siyak sin God akil na sinsiye makuluk klasing lem kat nap na siyaske na galing lebagat gay now nakikat liye marit nga proy kilalay fung iya kolan proy lan mit life fung iya nga mo siya ke may kunokan ta siya ta siya ay tuin siya may yok no pe kanon mo siya sinaki yok na kilo lalay fung iya ngay tuin siya inge flokan ma nalikuya kinge elosin gas tabe binash may factor olos elosin minds ang bewe ang masima akfasya kaningi na Lemen Frank tingin siya na Nga sana siya tingin istan gas lang ang mais te sombe na nagituste fine angan na okay finash my role. alright Kaya una, kailangan na pinagkaya tayo na kalam sa nga mga left five kaya mama shuruk pekean kailangan lap nga wina siya ginbash na med. Oh. Lemen Frank are you in fellowship Gal, kulaman laptop lang siya lepe. Ala kaya magta silo magta. Ngala na falcon pe. May nga lalp lang ang ka tigas na na si kumin nila. May kunesh matalalfung iya. Na maanda ka na si kumin ka in kalm gala. Ash cash apel na kayo. Kade is cash a larsin met makatil a poinia na ke ene na lash kaisi matalalfung iya. Na banang nga som na ke tuste pe pa nga. Inwi pa na kaksakin pela na ke Leila lan lem gat na sich gidan sie sin sie gegaslal ma lutu chilas na getuste ne arulena kalim kolal na ma lutu chinga ta kapena si komise gingali nga excited ketari pe nga excited ketari la lief la si vetse las ngan si vetse na ga tingan kendari la lalfung lo mara kom kaila la lalfung lo mara kom kaila na marichiga naske mak leme ko slong leme ko stol mula ko eta ka na euro kumda na marichi maga riti penga na pel marichi maga riti penga na pel marita tin na man asis gaslan ka ta sasia or ikmalan ka ta sasia na sis oya na ke len na ke wala sin na sis len sasia na lela na si kum neis pe mga mo masasia pe na si kum pa nga kat ni long meter ta Ash oye si mga kumays kemerichim siya nga in akka yela lalal fung lakoma ko in kan kesta na si kum ke siye pa na direction ke mo lakoma mama reach nga akalim na si kum na pa nga kofla na wi ngandi mo reach nga mo elsa siya na si pel na kaywa mo ina shoyo mga liye siye likina pens mga tariti safla na pa nang bising e finga kum loing na kita na Gaston got the si commission be akkay kat kilala fung lasha ak sasya ye ak ngan yung mugoy lasha in kapin town support finchak ke kena lashin kalensa polem kat mo saying scalim sometimes you get him then misin shama el spend money like met unwell like go flakay like el go flakay like spend masya like na el kayokun for the longest time el Shu udwayan masilal nga. Na fashion na kaya singe ilta ko na ke kolan lalal fung ta ko.
Gail spin Manila na kay wa ilsu Dr. Samatin kayo nun wala elte na ismangan. Elte na iskayla ke. Neki na pen to my liye we elongel Jesus. Liye fast long lit kurs ngam dawak som melutut singa long le maker som ngam dawak long lit kurs som. El vakma elongel Jesus na elwi un meta fastokol. Longel Jesus na elwi un meta fastokol. Nakat la liya mo, okay, ilski o yan na kayo walang felo, o yan na kawa lalmit-mit na kayo, o yan na kawa makain, takta sa mat nga tinaun mo la. Nail long at kel Jesus. Nail to ka wiwun mo, singa fast, tukun Jesus. Okay? Elata ko, nakilansong akla, mesi un mo, singa shamana, mesi fakit Jesus, singa yan. Nail to ka, we fast tukun Jesus, esifena non-kainil. Liye long lagul vak mo esifena non kainel ngafin kalya na nukluk lala ngai kaila wow ngafin kalya na nukluk lala ngai kaila sivela la vak mo la lalfungi posisel eli siliani ki ensinai ten finne nukluk lala lem el la lalfungi bala kaila finel pasalla ko kalya Il tennain som leke metsima akilinek in the church for adaptation la ngoslan na sinna lemon loin naga mo il long ke Jesus singa na lui un met pas fast to good Jesus na non ka sin si fena mo finga kaljena pala nuklan lem finga kaljena nuklan lem na kaila na mesika anyor la lalfu singa na moklela el calya. Na, el palala, el kaila. El pala kaila inel, at the same time, lemit palala, ashka som la kelpe. Na padang el siakli, for la siaksin metamalututa, siya calya uya. Na kishpin melutut singa fak mo, un met pas. Fast to gun Jesus, ukwet Jesus. Metamalututa, top ta na fela pe top lao. Katet of kaki un met na pas bange. Met malutu top qualifier. Kom liya na lang met pas singe fungul komi. E fo kum ka siakla siakal komia. Ting ilan un met singe. Ting ilan met aki long kilem Jesus. Elo sukla me singe. Na maritila singe shreila. Sila lal fungina posien. Sila lal fungina ko. Mafak mo, ngafin kalya na nukla nga kaila. Asyor Allah lalfungi singan. When the long get Jesus. Na la lalfungi am tagaye. Tagaki long. Long me. Long gaslan God. Na kisikyak mayin na kaywa. El palalay nedzvena. El kaila ki maslal. Lem ka. Jesus itapalain siyakla siya. Siya mo siya. Gina som na tukkimalit tutlasya. Longolit tolngol luo Jesus in check na nget ma sukla siya arama siya matayan siya palaka na masikyak na sil na ilsang nga rar eto ko patati na kinyen Jesus taga patati na kinyen Jesus fact paye na mana kayo na sil paye yen mana kayo na sil fact paye mana kayo na sil Jesus il fact na sil long end Jesus il fact na sil en natik lalal fungilom arakum kaila. Som min misle mayin kum kaila liki maslom. Lalal fungilom arakum kaila. Li lalal fungisilala. Lalal fungisilala shirol. Na mokla kem kuikuy. Nati akkaya la faklan mit lalal fungi kalimlan mit lalal fungi na kay wala. Lalal fungi Eurekma. La lalfungi Eurekma eleis kailal. La lalfungi Eurekma komol. La lalfungi makena el tika. Eurekma makena, of course, el tika. La lalfungi Eurekma el mol. La lalfungi si makachamram kin mising nga ke molan matayin singe. La lalfungi el isla na ke ensanay tin posisyon lalal. In kalya la lalfungi ko la Mensis kan te siak sin lay mas ke mensis kan te som tu metang et malian
Ngayilyak na inga, waryak na in crowd singe, kalya na nuknuklala, pala nuknukla pangayin na. That's all I needed. Na Lorena wena. El tina male shike, el mo anilel, ele kalya na nuknuklala. Len kaile. Na Lorena waya. Na masikyak na silmasil takyan. Sikyak na silmasil lalalfungi kyan. Namal siyang rarar kila manapaya si pange. El patati na kenyan Jesus. In pesta na siya dito sangkulo na siya. In kay nakilala kila manapaya si pange. Na mena si kumusenge. Mena si kumusenge ke. O yan na kayo may kekla na si kumu. Nga kum Sean Motipela. Nga kum likim sa cleanse up sige mo. Me aspella kum. Misenge pa wuha. Misenge pa pelsi mawuha. Ingin na pa pelsi mawuha. Misenge. Na ba nang lalalfungi sila met mas sige matan mas sige. Lemen fak mo etnatik lalalfungi lom or akum kaila. Fashion misla, somin misla. Mayin kum kaila di ki maslom. Lalalfungi. Lalalfungi. Pangi marsyo rasyo. Pangi mga ngitang di ngala na ingan kin ngala na excited ki madutut singla. Fak mas subwas na sikum. Kat na kay wa ito stories kung Kat na kay wa kalim ge. Mising is vil bay kesta na sikke kalan lalalfungi. No panang takana sikum mising ngayon wipen na taon supon orik malasya. Kalensa plasya, kena lasya na. Samsam ki mante sisin siye. Sisin siye lan Midland Church. Bangun ma samsam kin kataga ni proyek. Kataga ni proyek mo yun na lasya na kayo. Takana siya pa akfasyak mising ngayon. Matayin singa long ke Jesus. Na el so min shuk. El so min shuk ukwe unweta. So min shuk. Bangun mars ke men naksila kum na ketuste. Lalfing mo mariche nga. Ako meriti yokin an lokum ke mayin. Ako kalim na paike. Lalalfing isa samsam. Si lalalfing na kape pang. Klomalat tam den serle. Ena kjarsloos an gidan sisin. Siege. Ala na palakan na pay. Ingan nak lang awikom porong balutlut simsengin. Klomalat. Frank, malab ke. Malab. Alla kalim nga dalupshe. Alla kalim na pa Leminster Stuligeksa, langlas na vinen Poproskov. Yes, lang lasyo. Bilage osin lash ke weekend na alle kadingan ke mana go sacrifice sila kad we inse ko. Dagis na ashfaklum nage Tuesday. Kad naman laban na kaya makataya sendo. Dito, ngayon kaksaging gat kaya kataya silungan. Ala na kalim pumala ikoye. Nganon ko, kingam da puro nga na mga isama force pangasumso ka luk singa di kosh po son gosh ke lemon fak mo. Lalalvong ilos winena na pansi within master. Nakusa ko in fact masin sak lalab sa going si Vena fus kumyak yukui kumi in mea na ako. Il ala nga mo akayaya ke malutlut ko fact na kes mande si betus nga na ako na si kan lagi force singan fitin master fitin na shirk si bay laman na kengan lalai fung ila siya lamalap nga mapangan. Okay. Kula dagin sen. Na medira tash ke unistan. Kat kibe amay fall be kat nga lemon frank kat flock kali Coproscope dala urine coordination jiga weekend ay have a shout out to us nasi midkul finan church well itawi finan Killeen, Texas ke mawo ba sus katlakin ke orala wowolos nasum Preston lanetawi sa Sasaki Palig
Met Wioman, Perle, Sepe, Log, Manako, we could cash got Nikiba, Kumbe, Shu, ke wona sum Selinda, ke kunakan sausage ka ka chung fo nga kumalra lalawo nga tiba ka nagkonsider amo element fa hindi ito may kunakonsider sa Selindangan. Like kay di mo. Ah, vaya. Agin akademi goes na kaya goes. Yok na dawi finan Texas an kaya mo po taskan. Kadash insane fincha ka wakitan kitan gasho. Le mesik na kan gasho ke mga fincha klasho. Nakulala si Marsico. Kulong yung wigat yang bean. Kulong alam kaya kata wowo malit yung wowo mga kapay long ke kipel siya katil bupel na kayo. Kulong Lamal Yes. ke kung naka-cast la kayo niya kung we can pick a program mo lip ship akaya kung gima kumaskian di kina kumas oh yeah ta siya live ng ila en kumaskuan katlan wiko gima kumaskian nakita siya na ke eh unistean basically unistean fact mo medlingan nga nakkalemian lemon is just kibarita glog aşlaman tek aşlaman glog arulamin çıkak medikti da arulaman kadalle kat aklen kat lut ke giden kat negatif makadafliya makat medligi mana kayo kontok lasha inan medligi mana kayo giden makain baygalam ge akustin last time Kuloke Arlo Minchak. Hakiba akıllı iloştum aşkın yine ama tukabin like ye be mga daşke o. Şuli geksem dan gelen Selinda Marsicle Hildan Ali Tale Le Minister Hildan Akaykum kumsima koşma şiş Mm, Kibel yeah. Kuminayak Akaykum yung aşkın Beverly Robert Desin KFS Rose Daniel let me see. Melissa William na ang ganda siya may tuluma ngayon ako flag liye masing tasya kad kuwas ito alas siya kuman kinakalap kaya Ashlo wasan na vlog yung na ko na uniste si Vesa na mo may lalal fong iyo akin si Woyaya Mittelalter akin si Woyaya muri na si technology sa tolu on gusto yan Plus on gusto ko siya şam iplo ba ki maglilitsigan ipsimedan ba Ebrem el Moliakle kilalalfo. Pagkalam gele baba taman mitlalalfo niya ba Ebrem. Na Ebrem Agustin laal na kilalalfo niya pa Ebrem lakin aklin niya el pa baba taman lalalfo. Exactly what Buffos algos na ganyan. Akilin nila mule mapanasin may Gentiles. Sa may Gentiles, pangako. Mule ka salvation is for the Gentiles. Na dila sin may Jew magana. Balam tayo rin may Jew. Na tafiyak me. Nasis may Gentiles. Nangako may sumsum nag marit na da siya. Ngayon eh, Galatia, Saptatolu, Force on Goshan, nangay read. O nagkakam yan, ang linya bawal din, may ipluwo, ipsimengan ba, ba, para taman lalifong ko, will mole like a lalifong, kisbin lalifong. Na fostolyan, non ko I mean, ayan ang mas latan. May pili ang lalifong ilal, inlem God, kisbin lalifong ilal, il Ojakalla. الأيقلة سي متشوش الأيقلة God flat lana God sa koligina kewa God الأيقلة Mm, siya metchuos na guessing and even God lang a man after my own heart but ako siya yes.
na ilkat veben na ilchile that mo ngawe ko la mo michu was si pangen April power ko hindi michu ilo sala na sham gunyo Father April Dr. David mit pala siya mit life mit chu nga bang ma ilos mo sarang din mo patriarchs na na fosit ko siya nga akfasyak akadela na gyan. Nagdali fosit ko siya. Kimaying kusin kalim gele ilos na sila lang ni pa fute na paye natol epre. Ilos ngan kimaying kusin kalim gele ilos na sila life highlight niya. Ilos na sila life confin la life pang fute na pa man kasi nga mga akong reading mate kaya di alagayot na wang kalme siya usiya na si kumdi nga akong reading na le makatakas kaya wala tayo makatulad na God. Na kung ako pinadala katulad na God, katsong la felo, kasyaw, katsong la mga nagaw, katsong la may, katsong mong yung nagay, katsong akmulya kwen natal, katsong aksyon ko na rin Israel, katsong sumonyak pel na kayo, katsong managakumdiye mga kapet na ilbawal. Wala makatalik natal. Nakalmiya pa, ako finwalahay pong inapay makat wala makatulad din God. Nakatinagtin diyang mga gando mungin mit lofong. Gando mungin mit sasalay ko. Gando mungin mit nigin mo. God, wala makatulad din God. Ifo, may force algo siya nga nakalin. Walay pong isang manasin may Gentiles ope. Sema ngaku tiya taga ke shala le prema ta shok takat ekin notla nakilalal ko kapashi ko tiyang nakilalal fong ising masira la katkan kapashi ang gilim Jesus Christ makay fan na power katkan kapashi ang dilan ng fat mga kandan sing fat makilalal fong ilog nga ekin mga win na din kat panang ngat katinak din layla may say inorekat makat katinalingkat nga kumana din kat nga kuming tuyak ke mapaye suwasa kagende wala mo kadin may inelan may ito may kumpital na din kat payla kadin si posisyon na kaming si posisyon ba kung may inese kaming si posisyon ba kuming tuyak akalim yung mapaye suwas ke oya na false kaposi selsi pangakilimian long silon God sa makilimian na sikup life niya kad in mo ko in tafla sin meta in galim ke senria klikpon be is sisikan so mo ora si alu you're almost tabela ni dawi mas alu la shak fashion nga so with po ba or la message you're almost mo ki fulia you're almost like ask it so ka stoli fosse na kisingaw in akes makinyelos ilosin kalim ke masaplon kad Masaplon kat kiden fast to kun lutilan lame kat kiden sanging singkat in mana kayo kiden de able na ke itek la shivena I mean itek la shivena il wang il kufeksyon na gigalim lon kat na ipstaf na siya na silos kaya ngayon pa lusin sang may sang lalos sang may sang lalosan ke first fruit ilusin di sang mayulyak lalosan sin God nga fa maingin na ke fosing ako maske nga yok stupeyen mit lalal fung iya akin sebu yeyak mayin ifo mayin makilalal fung ilasyo tsema Ephraim, Father Ephraim, Elpa Mitsima Kadit at Masuas was kilala nila. Sa mga akong kabasyang na ke. Kaya akong kabasyang na ke, kat ino na kita liksi na sibilang na kilala. So, if in pay, kung mga akong lalal yung mga kabasyang, kat ay wala mga talalin kat. Na mga lasyo ay ay back kalim.
katikan sang may dandaga red fish. Paile cleanse up kuten isip official. The shock to kuten two fin akkelje. Finne may egen may tulti tiak fak ma o stock den de mata shum na gema pa ay. Men na kuten agency lo sin long sikat. Mo. May to vin fakyasan kat sa fall na gimasumos la. Kat tinagre mata shum na gema mata insis na gema bitsang insis na gema. Kadena keden tuyak ke mapaya masuwa sa akalim ye long lang si lena silon. Kaya po akalim ye tari kat kalim ke may spice tinga luma so in kali ngayak ke vel kenen. Singa also sto ka fa we pag manasted when in la makatiyan ako luwo selos pa Caleb Soswa usang kat we ka when 근데 막 기kolon ka ikon gashitin gwen ilya na kinsa sima kadila ko siya. Aklon tin God ke mulutut wo pain ko mildan. Tayo malalap ke Ashloman gumbe sepe net Charlie. Nang pange may fake clash ni ingin na nagigiplan na Tumistean ngayon on akilim niya ngayon kisbin lemon frank lak si tosta o ngayon ang balance digni siya na ifin osh factor me selin taklo glog kumgasla wiga chang beinge glog bege ishesh na wowolom gumakilim ye kigat flashes you sa yok na gastos lo na alagat yogat ishesh nga frame tani auto du na tasakta gulog ashloman na dahil siya na hash faklom commute Kalgulo nga mo alawo nga siya gintash na namin lo naman lab nga ininangan vlog ye computers hindi ko nga vlog. Good. okay having Good. said that lemon frank magot dosto Yes. Kulomalam sin gat tamlan serle ke agte slomwan. Li pangan magatin nakten kalam gela katte position line ta sang approval na ke mama ta ko fungul ka ten lineup ke gasan gat. Kat position line ta la kat talik na din gat moul si. En pano ko makita ya calendar en ngala na ngan na pa ke porong ya managawa magum akkalimitarin. Därför lär man ut singa in ko inte gape we pe som ginen med lalal fu i mars gör ospen singa. Förkär na inte samram gilla lal fu i luongan banga samram gin tuste silber samram gin ke thostangan. El anasie el anasie ke kallan lalal fu i kall lalal fu mars gör allos spanning los skele. Na ra fi ko mi gesta pukna ta so ke maxing ang alon gos na gelam nga luo nga ko mis vil belie pe minutu che mata ga benjibe kes makinya yako mo yin nga ko si be fala ke mari singa tarigat eta la mesi si kyak ngan be el da si be singa bak mo pardimas el akayakle ke la lal fungi pardimas el akayakle ke la lal fungi nga ko so na ke mari singa gidan lie marit na da sa kloma laptam len sele ge hom kolak pebble na da san kren gan liengan na samram singet ka na fa koinge et chisa silvu met tamal lut ul lap selos fasas line en Jericho gelos ille sie met kunel met angos bin neko in el bombardemos when nadal temas ke long the Jesus met Nazareth by fashaga ke long that Jesus met Nazareth by Fashaka, na Mexica, na el Wowoyak, el Wowoyak, in fact, Jesus went not in David, Bakumata. Jesus went not in David, Bakumata. Postin mo damalat na sila fact, ilan misle.
I'll wo yak yokligina meta fact. When na din David bako ten na sick. Ngatuin sing akum sarong ginen sige kitin bel. Kail long la Jesus of Nazareth by fashion kipoloyan sil matake ngayon. Met sige masla la pakun dia die. Tail long. El den na die Jesus. Tasok tail long la le fashion kin bolasil matake ngayon. Na mailer an al wo ya. Jesus when na din David bako mata. Na un met sima will al fashion ngayon. Pleasure. Misle. Met wakra, met wawan. Posin met amlat na silvak. Ilan misle. Ail wo yaklikina. Meta fact. When na din David, bako din na siya. Tulogin niya kel, ail kolak pa siya falatliki. Pa siya nun met siya nga. En si ba kolak pa siya nage ton sila nga. Layam nan kain long pa siya. Asya niya na sila. Bako din na siya. Nagitulogin niya kel nga, si ba kolak na lang. Nga long siya attitude siya nga. Nga long siya attitude sila met kun siya nga. Kay kolyak kum kima kum kalam kaya. Kay kolyak kum kila lalfung loman. Ni met kum sang. Katena in kain fais kum laliki la lalfung isi mapilda pin kum nga. Ni met kum lela. Katena kastan met. In kain kolya finshak siya kum kalam kaya kumitangan. Kaya na lasha. Kaya na loman. If ako ini na silakngan kain pang na sinlem kat kaya. May tayo gas na ka nakatui. Ini na lang kayo tame. If ako nga to long fact laws, if ako ka tayo kolon, if ako ka inikol, may tsimay na nakasya. Siya nakitefa lang tram-tram na siya. May buo mo kayo na, siya may buo. May falet mo kayo na, siya may faleta. Illustrate may tena for kaya. May lutut sila kumisi nga eilas katyakke orek malas in the church, orek malas ketawi. Ka-cleanse up sila nga ilas katyak lagat mit for kaya. If ako may chine na ka tram-tram kaya, misle mit wawan, klaki na to. Ene naslan mit siya nga. Kita pilesya ina nalan mit aninge. Pasas ka ba yung mga long si attitude sila partimas nga. El dena given na ke mameta fako. El sipil ba na kolak pa siya yokliki. Takotin na siya. El papalayan na nalala. El painin na temeta. Katsun na din kamalutut siya nga. Ay gilos bangon met kun siya effect na siya. Kumi nga anak tuyak el bangon ko. Ifo. Jesus el gasla. Jesus el gasla. Instead na mga paye ka, ilgan cham-cham, lem ka ilgan fakin na lala. Katlan ka mawon na makatara. Good idea si tipeni katle. Katlan ka mawon na panang, may wawan, sano ina, sano man. Kaya no, yung palemel, free attention lala na kaya. Ingan siya pangon yangan, siya mit siya na nagkasa. Taka syukya, siya long ke, kama asyuk na taka syukngan. Ngay sang na sin. Nakilong ke ilos fak na sin nga. Sain tuyak na, flia nuklala. Tuyak na, sukla pien singan. Na Jesus il siyak sin. Mea kum lang singan naran na sum. Wow. Mea kum lang singan naran na sum. Lay med siya. Mea nga kum ifak na sin lay finilang. Mea kum lang singan naran na sum friend. Mea kum lang singan naran na sum tamlet serle. Mea ina na loman. Mea nga kain kasa kum kaya. So very, very sincere attention na sin. Although met siya maplesya. Met kunji ba nga. Wan kaspel na. Wan kasala na ikana milasya. Long. Met kunji fak. Met luti. Nga kinangan kain si Filie.
Esina si klienten. Ikesta mo taknan si filie. Esina si mangan kain lie. Esina si kain aklen. Esina si kain aklenak. Sina si klienten. Et sisa silfak na sil. Kom kain som. Lalal fungilom. Akkay kom la. Emesgat longetustea. En natik. Kish bin lalal fungilom kom kaila. Emesing akum longe tostange. Kom kain som. Lalal fungilom akkay kom la. Nameng ako mem tasano. May ta in fact pedin. Shrek lalal fungila shorek makun. Kung ako may oyan na attitude sila. Ngayon, kolek pe. Nalang possession long ya. Inin na sila. Ngay ito lang us inin na sila. Ngayon, urine siya. May nga long mo le fashion cross yan sa kamtakin. Nga long, nga tinali. Nga long. Nga long makas nga sirol. Napanang long ki kastan kat, long ki masmanyak. Wala na nga build up lalal fungi sila. Kaya mo, nasaan na sila may inin na sila. Pakotin na siya. When natin David. Pakotin na siya. Leila rik malak koma. Ekin mit lalalfung, ekin mit kalensa. In ma wipa mit lalalfung iwiyash na kaywa. Nga samsam directly. Na siya mit lalalfung iwiyak na gawa. Leila kitin tena kutong yakatin na. Oye, kainin na lan may. Kina siya pin. Kina siya pin my friend. Kina siya pin last name lalan. Kina siya pin aten. Kina siya pin background lalan. Kina siya pin enel da gawa meyan. Ko kina siya pin aten. Leila nga ako manipulation med. Leila nga ako minte we fact mo misle sano. Misle. Mit wawan. Leila nga ako minang fashion. Mayin na siya pa nga. Nga we so kak mayin na siya nga. Nga we so kak kalim siya nga. Nga we long ke. Nga fashion ko. Fashion ako mliye. Fashion ako mwi. Fashion ako mwi. Unmet siya nga. Pensi nga unmet pas. Ukot siya si liye mo nga. Kata ukoy ba na liye. Kata ukoy manan bungo peke. Men ke bungo malang. Kata ukoy manan som liye som chamon la mese. Na lela curiosity la kung ke mold siya nga. Lalal fungi siya nga. In makain pan mamit na lalal fungi siya nga. Alang siya tamlan serlin mabdas fact na siya kala. Discipleship. Luttuturin pa. Tafala ka tamayitan. Tibanga finjak lal Paul pe. Tibanga finjak lal Paul na siya tamote. Panang ilakal na mamano natal. Leilang ako min kayo naskyo o yes yan rin kayo. Tapok. Town supon lalal. Siya wifakak kaya. Nela lagat kayo siya befaka. Kulo malam singat kaya. Message na powerful matagal na siya. Yang lalal fungi marsyo. Was na kayo wamit lalal fungi wiya. Tena sin metluo wiyak ma treni wi mokle Bible study ka nasin metlalal fungi na nasin na kayo malongat kaya. Kulo malam singat kaya. Samsam lakpe o yikang aspe met wiyak matagal na ruk. In matata pe yuruk ke ako ya nakalilak pe kisendria. Napa nang ngalal fungi maingin na kawai ka in extended penagi faculty klan gasa. Kulo malap tamle sele. En apan masuka. Okay, Levin Frank, ala wak desen, kimi di ko katsula ligi tax after mun kumialu Seattle Gisendria, Sendria nga alu mit kisendria. Ang siya lemen kinsilen oranit likuyash nga wakten ako las na kyan na pangaporang lepet na napsel pala matari ngepe. Ang atas na ke mama shakwa ginasiskiten fashken. Okay. Meron siyang ginge. Si Philip na kisendria pa si Phil pala mayakle. Okay. Si Phil pala mayakle ka si Phil lama aske Jeremiah singalalgos Potter's house. Okay. Alawo din katke actually mi ko was some David in Seattle. Hindi ko was lo liye ludila element friend ne alle el casting am da
or makininsan describe a lot ngayon, but articulate. Masam na sigalat lik force finan Texas ke prakasas ke weekend ale. Gagat niligas lang ka ta. Giden rin nilang may ko fla saplak yang na gain ko fla in galim. Giden yisenetin. Then mo kan galim gen na gen mola shife na. Na guessing articulate nga ke kaivikum de kaivikum akkaykum. Lemen frang nake gifts yung makadali chut na sum na nagi gifts in facts and nagi kum fact ala kalim kan mata capture nagi molash si fan of the now kapangan for sin look Klomalap. look Tang look glory of the singat. Tang glory of the singat. Klomalap tamlad sirle. look fact wo the reason na ngagin belon sum nagi nakfashe don sige fradian Kaya gulo naman laban na got long to long and gas lang got magus tapalangan. Gulo man lab frang ala na kalim ako tayo si mungki maluto sige tos tangan nga ito la kung fabe na ako launching got king online my guest na na sumo. May read sige set nga en kunong sige set si Slug Fred dengan fact mo lalal fungi eurek mo. Malalvong Eric Martin Luke on gosh pos ang alon gosh ni kaya ang alya. Nang akim tayo agree tayo lamit nga taga sham grin. Nke pos ang alon gosh anil fa going. Ifocus ka bangon niya lame at yara mga factors in a row. Kaya got chike tuwike pos sinay mate nga. Merit singer mataya ki yeo na sham grin il tako ki kisin siyak sa po. Ako may dala lain pa sham Jesus pa nga nila. In mataywa kian merit nga tako ki kisin siyak sa po nga. Ipo guwas ko pangon niya lame at yara mga factors inara. Kisin siyak sa po nga kung pinsom ni kimeto ikas longol siya na kilongol tolo. Nagat ka hindi yela. May lame el siya morning Moit manon ka may lo sa wina yurin lame inan wala na si mga kumfin siya yok na kain may ma-fakay gas, kain ma really metoid kers longon siye, kila serle, siya may na kayo mabangon niya, lame, failyak na into ko siya ka siya. Kato ko siya lang ka siya. Ay los na siya ma oro, malong silang papata mo. Kilinin na nun kayo ko, may first fact na siya. Lame, Kotta faka kaslan got ke name. Esisla timon pas ke name. E oro maushnak pas. Nangapa na selos. Atiena itay kuhos para likiya kuhos may kulu. Naifo ko kuhos bangon niya lame kuhos tiya mga fact kuhos inaraw. Matawag yan merit sila siya wiyakangan. Di merit sige metongan. Togo anain tako fal na ke merit sikat riti ke fredingan mayen kishipean pa in mo lash mi saying kote kaslan ka ta nagot si fena prop line ta fal na ke oye mga kum diye mo fit mo lasha Toshok the masimal vakan ba il na sema oro long silon ka ta pa ayawala mo Elos maitlal ko elos space mo. Isang virgin singaw le, ashke meto longol makers was singaw na kisingal siya. Ni makers silo sa ako la, ni makers silo siya na ako la. To shock ta singaw na phone na, som fact mo ilo sa ako la. Nakilos tu lagi siya ngolan na mo ilo siya. Na inalo sin vlog la, ni makers silo sin na vlog la. Vlog la ako la lam la los ngan kasi vlog na. Kilos vlog ka, ilos pat la tari. Nalimil fact mo, may purpose fact mo, ilosita uh, wangin ilos tiena kisipin oro lalos ki gas milos is ki gas line
Masima yok ngan ba Ekos. Ilosama is gas lal Ekos. Pangan may kalensab aru sila may le mao eso. Got tara duty, got kain bela, got tara duty la shana, got fact la, got koti a force, got fact la, let's say fact o lan ngon. Got spell la, merit singan fact o lan, ki fact o lan ngon. Got long se, got tarik makun fact o, got turi tingan. Got mole kun. Pangan mazir nga fact a gas lom, ang at tiwewe la. Kisaf la yan, kilainin na noon ko. May ngan claimi mo. Lim got to faka gas lum, got to sisla timo na gay name. Maush nga pas got to rela. Ay fo elos tinaw ewan, ay fo kal mga tiya itay ko. Ay los panglol lim. Kisipin got tiya maul kin gas mga kum siya mo ki got faka gas lala. Nakot fincho ang nag-iipsit ako kimalutlutan ngan. May read singan ke fosanga di kasil fact mo. Katena may sa tago na yuruke long akus mga fact nga fact na suros la Elena mea. Elena siya may mamasay lom sil ilpakana ken no negil sunyot ko el aki apelang lalfe. Shono ta fata ko fungulya lomo. Kofla na ikuri mayen ko aqua. Pasang alit gosh, may sima il sham kun kil showang na ke papalyak singan il lemin sham kun may masa lom may kainin may luo siya may nganen masa lom sila nil pakanek ne kisunyot ko na laki pelang lalfe na il masala lom sila. Na ora ke bezi masonota ta kain fungul lom singan offline ni korin ya offline ni kori lom singan kishipin ko pelang il flia fin pelang ko. Na il lama na kel sema long gas lal kung akong fin may treat gas lal. Ko treat gas lal na got sum alanat lal na gain kan pakanak merit ngayon ingon sokak na payila me si Carmen merit may gas lang got ngayon nagadu sum yang got insiyesh nara kote ko in mol kun kote ko in mol kun men anin got kote ko na mol kon nara may pensi ma maupe o to ko in fungul ko to pensi ma nga riti long se nga riti pakanek ne nga usung yen in siya ngan ko mol kun long se pesi mga tufok le fa dem may tongait ma isyan ya ko fak ya kuluk ko fak kainin mama inak ngalye ya ngangit lang ay sam ya long se mga riti ki gas lang kat ngan mo mainin ngan long se na katila akin se uwi ya laki pesi mga mol kin ngayon na wengen siya masyaf nga kain patat lagi wengen siya mama tako kain ikorin yawi ko katang yala tasok tang katang la na fon na masyaf pangan may masafin pa ilang kasi ngayon tasok ta il jamon ke pa ilang ke fosak ang alyangan nilvak mo Akatayana mit sa long gas laget yakos, ilana siya mit mamasay lom silvin fok, wengin pailan ke, kipel si siya no ta fungulya lom, katiin pelana, ikori, la na masala. Nga mo kat ko galim gela, kat fin long gas ko, kat fin rito la fo sesam ye. Kat fin isam ye, katil long, God is love. Akatina sang na insiya non ko la mesingan God is love. Mesingan God is love. Nakatina mata meditate kay nalinalila panlong silang kata. Nakadis na fashion. Narama ta ko fungul kot. Gas mata ko in line kot ko. E nasingit ngat sa pair silang may sita ko nang at flow ya.
Ployak torgas kasya korelan genik na ingenik kisanga. Lemel vakke foslongo ke meto ikas penangan mo. Kumgoy na kilen mo si ki fa konorik malala. Nara fa kumatako ke makati sumyen ko e kalim la fa kun balalfongi lash ko fa kun mawangan sipe. Lalalfongi e orik ma. James Elvacke sapta tawolu for singalit gosh by was tapta luo for singalit gosh il vac malalal fong yo fin makay na wang in orek ma na elmise ko fos long alon gosh keep and sapta sen vac mo man of in wang in ngon ilawalay mise nakisi fesilash nga vac malalal fong iwi ma Kat ini no inta kay ni fash maduongan. Man siye fin wayangan. Fin nga lalay fongi. Nga fact mga lalay fongi ka. At ang atiye exercise si lalay fongi la. Ang atiye oro orek malan siye mit lalay fongi ka. Ang atiye oswe fact on long se ka. Fact on lalay fongi. Nakay me ba nga awalay misa. Nga ay na may simalem lang at maliye mo. Falalikiya nga siya itayo ko. Nga mapangay ma ikekla na si Kemerit si ke Frede ngayon. Kot misenge ay ninain masafin po ilang ko. Po ilang singan baba kaslan God. Na kaslan God ingin na katin na napakanak so kat in ko in kalim kela me kalme me katin mol kin na kya katin desi penay call na in the fall na ki situations makatash ke fin felo singe min kot finarang and nakate na vash kilong silang God. Agot finis na kaslan God mol kinaya na kikina lang kata nakataralong silang God nakatewi ay wala mo got we is main zero kisaflayan kalan sa flash kisaflayan gasher singa kung gasher skeng sila malap nga mo pangan marshiru ka tawlan serle kung friend kung finash nga mo pangan nga siya pe finash masuwos ko sing gasher la Well, tingin ng gulaw. Gulaw ke akde na kalim singan tumawag Frank ila ta ko. So tumasok ang agos ang wayang na ke faxilum na ke oil hospital album iya. Feedback mo itse share na sin Seoulash Texas AK po nga na si Ben na si Tikpon ba. Masih ako masih berang nga na ba ngit Charlotte bet na siya may ngit Charlotte na kat katalakas ka sa akin kat kaya sum table all na nagkakat kat kivak na siya kat kaya na mga bet na sa fall na siya hindi kat betalay mong iya may saya mukui mayen los mukui oy gen men los na pulakin long lang kat sama kat betalay mong iya pulak Narawusila siya kiden inse mislakin kan si po siya belsa may tamukuy ko sham sa na siya ilos puy ko yang mayen ilos na pulakan lang God nang may pa ako mataas afak fa ibang afak ang simlash ke Philippines sa taluo kung pinri di Philippines sa taluo pole luxury na hakatay o yes may mamukui ko long siya sham long siya lesh long siya angon gas long siya fat may say ko luko ilos na pulakan lang God narang may pa ako mataas kaya ako live mo yung tanon ko ipsa ngayon na usya si kung ako hindi siya lang na wayang vaccine na nga iplan live yung rek ma prestan palo ka show ikaw unso kulaki asloman lagam tui academy na kung umaspen ka la na live yung rek ma live ima kayo na weng na rek ma live na mi ifo fek ka nga tingin siya na academy James pa si Miss Fact. Nga ba James was Miss Fact? May yan. May live yung taka Church Jerusalem. Mata, vash we alu, a wagon my lozorella. Los, ben da tayo los dali tayo fok na wagon, rick my lozorella.
Na para James il susumos lang. Lalay fong imakayin na avid wala na rek. May ba na misa? Ay ba na kun misa? O kung di kun na kun misa tari. May ne fo kung fast na we alu o wengin fa kun alu loman. Wengin fa kun lalay fong iloman. Para James il na sige na akate na. Kung di kun fast nothing ako musingin. Akım tıkan uçan malu. Diyor ko no. Fugiti kasa slip gudibin. Fugiti leşi kila bagin gudibin. Fugiti wala mana kuluk gigiyep ko. Pushna na makasima ko. Finne nag-i-implant met payak mo. Katikan guguyangan. Kat abi nakdan met misa. Kat misa. Kat misa tari. Kaya spit lang ko lang kat. Hindi kat mo mong gudan may kala mo ula. So, for lamit ligil pangan kat. Para James lang eh. Live mo yung kayo na film ang norek mo ay na gulmisa. Na nga ko min sensing gidan do na factual James ngan pa Luke il simus mga academy pe kung min learn na gospel la Luke Pastor James dahil siyempre gin massive na kanya ba daw ki source fan na may source ngan kasi dutilan lang Jesus Christ na selos pa kalam ke ngod madal sa mga sinelos. Ilos ko in sham. Ilos ko hindi madakagayin gemalos sa mod. Sige mod ko, even James, Dr. James, is venaus nanaklal. Dr. James, Dr. Luke, is venaus nanaklal. Pastor James is venaus nanaklal. Ilos si akisyangi. Nagisipin ilos nila yung ngod madal makololos. San ba ng oyelos, mugilalos, nalawo. Na nga kumatlay fong iyo. Inisam niya facts. Lalay fong ifin wen in orek mao eben na inise. Nakalme pa ki amat fash ku yalu. Kot lotoy la ki alu ma kul na alu akkel. Ma people akkel ni na just kot tufok la gila malu kot som mol na kaya loy na kot fast na mit kot lalay fong i kot lalay fong i kot ay be fast na mit kisipin kot lalay fong i gigas lon god ek fashion long sila siske. Well, nga mo, lumen for exact last matadarol ang baral siya na wayan na. Nagdasun geset yan. Person, paano ko loge tuilo man be, ivinash may fact malum kung ba akil mi hans about links nga kuminta ko wikat siya. Pilang may aslan. Na, siya gdasun na geset yan. Ash mo lola yurmin tingawas na mito? Na nga mo, lawog lang malad kay Kasha kung saan tayo kailangan. Kat flash namin. Alright. Okay. Ay flash namin na ke sete. Sete sete that mo. Sisilak mo liya kung sinatin katin masse. Look sa tayo ikoshan, was sinag was sinag ikosh, na marit sinag nag-Bible na to so Luke. Meto Mac Luke sabta itkosh was singal siya. Ay pangan maritsingan ako musum nagigden reading. Kung binlo may ritsingan dia bat to good mind it's just also nine Sia City pambang 9 met tamalud to do ebe siya ulalabelos wailol. In Belsena, el soon madon. Belsena soon madon but nine city. Pok masyak lenorek. May tawa tuwi na kimadon po to. Ki may se mise may se mamise el wen se fan na din kadin masse siye un may na pos elos wi kadin masse na katilan na ash uluwo se pangan un may luwas mga cham ganyan is amye mga tuding Sharon Jarvis gula ikaw na assume gula ke tu iloman in akil ni kumuigat asin gala vast namit Balogad Joe. Oh, okay. Muna, bel na recording bang or Ash bel na kayo bel na kumakulo na kaya now. Kulungan lang person Balogad.
Na värsta na med na gemme reading na gen akkel mi bien eller ash ulalap lu ba cham gun ngai ash wen lu ba cham gun ngai na me be gide read li ba ngai ash met lu se ma plakin ma u be sikyak na sulbe ash met ame lu ko met lokal lu na reading ak min diction a line na giga 3 dia na for single see singa luo nga en akkel mi de as u luo se pa dat katliek sie u ngan pa wala lem Jesus Christ ngan sie u ngan pa win bok masingan for singa dolu kille miliel ilarla pakum dal e fact na sil ni metto na e fashion na kalje pokin masse met ma met ma uselos tui just el fact Wednesday ma fact na su takake na met mi se takake matawa kin gas just el esang na sin ninakia posing one course elos na ke warla sange elos paksikin God e fact siya met powerful at sikyakin maslos God el tago in mola metlal Pasinagikos. Pengel Jesus nga fashlik na financhudian of from oyepe and nakawa apan la. Ulit singat ako na si kung nga kumin luxury na loen na ke common maritse maritse nga kumusarang kaya masimit ash ulalap luo gigwakolan kat ta siungan pa met tamalut-lut na siungan pa met ma us pop masingan na na ash pe masisikyak wen luo sa ma osin ben ben si wen singan ba lem Jesus Christ when natin God na wen singan ba when natin God in masingan Nakatyalan ke lutilan leming mana ko malaroy nge ma insa in may lutlut na sin may ta nan bel sa yok na sin mata malutlut ilusin liye lemel luti makayfan lemel tiya luti makayfan na oyepe ak fasye main meninge in mo kansang ikas matan may ta in kalam ke kolan God mayen God, Lim Jesus Christ, il God, il barela, il basang mulan mo ito. Parang il beba ko in flogan mo mulan mo it mawangin leo. Yok na nagit wins na din katin masig. Sige mo ko na naklan katin masig. I mean, belso. Katin masa, ilus na kweng de fin chakla. Katin mas, mukul tumalan misa kalma ba wangin le cash ko into ko na yero bayin kadi mas sa din na wangin bel sin ilos wangin kinyak mo table sa ko na wangin cash yok ko to ilos ti ko no la mayok na parang ilos able na sin talik na to losan yok na sin kadi mas sin na kiwin sila nga misa nakala ba luxury pa na sang na sin kadi mas sin le wangin nila ba fin chakwa Nagkigokolan ka, lemel sikle, ilta falyang. Exactly. Kasi ngayon, falyang. Makikita ni sa ligi vocabulary lang matlalari ko niya. Wengin ma falyang. Kigiplan ka ako. Ay pinag-gasing luck. Luck? Matlal ko niya. Ako mo matlal ko. Ako mo hindi ka that mga, uy, katloki. May katloki ka ba? It's by chance. Katilal fong mau siya, katilal fong fellow siya by chance. Managawa by divine appointment. Kaya man divine appointment ba kaya aqua kaya kokolon kat mau siya. Nakatigan vacuum malusin mo, limit na kata falyang. Mo, wengin falyang ke sabrang ng matalal fong iyo. Managawa aki, aqua kisin ka. Nagki aqua klan ka, oy masing isikyak lemel sikyak nage matan bot sikat na pok masingan isikyak kalmen pok masingan sikyak pa talik sigan misa ba lane sin angan
Na il sunentingen de I geklan til gisben aquaklan god I geklan til elen mo go in akfashila min tinge meda in galem gele elba wenna din god el god kolena se el barela manake wa fin fela I ke wona sum lelolin lelolin George kulake asloman kulake kum actually mile kum aspen gala paingum en gumashwean na in tako na gimududut singay la lem siya sila akmulya kwensa din katin mas singay sama akyalim ya call on when na din God la call na kewa idak yang nasin when na din God kaya be lem el fakke look sa ta singay vasingal ya la nga esot call na kewa na suwos na sum mitlalal fung ito gumin long ya seton Kumnikat mitlalal fung ibe nga kanala sang yok lele credit nasin nasil seton nga da long taxing may ta kung finitawile yok lik mata ka fungul ko na may ta tuwi ke taxing ilo sa ang kung finitawile akay ko ito le yok lik may ta ka fungul ko na period na katunog din awol gden ina ila period sin sang si kama mayin yogalig mai fungulya ka fungul ka ta oye pe ka giga tuyak akkalimi sin mai ta le kete client sa pokat oye pe ak yogalig ko na shish gden katang la mau pe da ka fungul ka ta som dia looks up ta singoy fa singalya in fact, naging men sumalimilora lang ngayon. Okay, pe, lem, elko, iluse, ko na sin metlal fung inakiwa, ingoin, akfasye, oya na si men, oya pe, in long ilya seton. Nakimit, katfin sa amin nakimit mataw ya, kitawi langan, kita nakayelos. Losin kalam kelem, yoglik pe kola losin katang lawan na si mama taka fungola los. Kanifa nga vakangem, kung vinsum nage siye koren sapta singol pa singol tolu. Kasi ben ngaulela nen da vanji kang serle, mit kumada nga vak mangan sang fos sang gasayangan may da galam gele kum de gnek makum vakan. Ko nganoy be galam gele mas sa makum vakan. Na ngay giswin vaklal na sigo ngay usig siye koren sapta singol pa singol tolu. Il vako inge. Kowosli bangan pa askim rida ngilang. May shife na kiwa makuwos suna. May tsaye los wibe sundari. Ta shokta. God iliyeng nawlayang lale il dia falayla inchife yakos alakayla kolowosan. Kadal di kan lila may soft nanda ka na si was sa mahal to kung di ka nakakila. Kami mo, kung finta pa na itawila, hindi ka nusi may soft miles ang masin pasta ngayon. Hindi ka nusi may soft miles ang masin with fakak yesing nga ulit yung negos mga ngayon. Katla lila nasilsita nilang ka sife kung kima katil tamo kung going handle. That's kaya maritin ngayon. Kibel si sife yakos. Ileta akaya ko suot in kenek in matayang la kain kon la maigi. Ilausot ilakaya ko ilausot pe sa ko in kenek ako in matipatatyang nagmail yang. Sige mo ko ako fin patatyang nagifin bakit matlali at patatyang nagiplan pusapas. Katilusin kenek siglag de pusapas at pusela. Nakafak, inakaya ko sama tuya kinitawila. Sasila kinitawila. Inkalam kila, wahangin kumata ka fumil kum ngayon, katil na kum katang la tari. Iltikan usot masi kum, iltikan katang la. Napalang, kung kita ko itawila, kita ko tuyak kalain sa, pesamla, setan, laim sisil katang la tari. Wahangin mahal ka na siya. Wahingin na pimasil ka na siya. Hindi ka na katilayla. Na ilifakanta ko. Sige si Vesco. Nga fact, mga nga kumin literally na kambar. Akkaya siya sinsiye. Kaya hindi alas ang yok na kolal seton. Wahingin kolal seton. Wahingin hilti ko siya na sinkan.
got I will am got talik na din God. Good. All right. So bangay bangay may dudut sila sette yan. Nakadasyon na Senry. Senry hindi ka fakta med da. Det är sen hash faklo. Una, ano, passion med, kuda malap. Okay. All right. Gde fakta med Senryan. Gde may sila Senryan. Bakit siya rin gina, if I kalosin na, may yung finjak la siya magdanda ka Senryan. Ito isusuday ko. Ito Senryan. Ito kay sette. Sis mas may siyak lugigat ko flap. Nakfesh siya tagay nila siya sette. Kat mata clean, kat compress ko, kat Texas, kat kufla. Akfesh siya gisibin kikafo. Nasok to. Sette, gde kambar gde nakfesh sila. Now, si ves lagi Senria ang ghostly and in fact, Jesus ilat kalim yung lalal fong ilan centurion si. Marina na siya looks up the gosh, first sila was singaulan. Na Marit siya ngayon, aship todo siya nga agis siya ako minjam. Ipsi medan ba first sila nagivos si Mekashan. Fact mo, ngos siya pangay. Naipsiak luan, fact mo, ash ka na shiklain ye, masama, ako lang sikya, ngoshingan. Mapos odgos pasal ko siya. Ipsiak to luan ba, loot, lanlaim, masikya, kingi pa fosya, fosingaw. Ash ngoshe, sikyak mo, sikyak fascist lanlaim in ko na yun nakipan men benapang ash ngoshe ko na kisibin matalalan laim with centurion sing lang we kumtigan to ko nagyan ash we na ipsiak to di ba nga fact ashlut lang lem nga lapan lalal fung islan centurion sing at mapos sila was singaw nga tuin sing pangan fa kolos na gisentria na finja mo kusin foloko isetteo gde ikweye ikweye ba pon fa fa kolos fa kolos ba nan aden outline sing ang fakalo yam gwen na masing nag-send fincha ko ba kuminso ridla sapta sapta itkos na fond na sapta onkos sapta onkos itkos alkos ke pukla lukan kumindiksyon na esta kalme yan madutitsin na kuminfinta ko kesete to nakideliksyon na ikoya ipto lima ka chamdam ang doing siya ngayon Flokal ma digin siya na lemon friend kumukumash ngayon na le ash mo ingel simon kalbo na digin siya na amo pang mash tingin na ngay amo kede tuin siya ngay na ngay even ngay sud kumin kalye ke siye samdraman na kalye be ke proy na ngay taga sasangon juga nakatrap yan si Ghost. Kaya kilo malap kaya sinsa fly yo. Nga mo week na kon jeng ko cham gun lalal fungi. Lalal fungi lan kai si mo it ma sol la kating ko dut ke week se. Lela got na kay wain ko in ace may dut ngay. Leksyon inon ko ke in ko in cash got ke mo la shmagot sila la magating ko in mo gun di matan ka. Ama e pangan ma arsyo nga lang si vakulo malalap ki ngon wawalan god ma kot kalim ke tako ala na ikes la kaisi malutu ke kaisi lain ngan kulo na sumsar la ke kumala aru nse na yang in ko na fasye faka klash yin yin ngo mai ngi tie shu ye flash
lalal fung ilagate le sulpanaya kyok na su nga mapangan ma arsuru au pilona suwas na kayo matunin kag saging god ke silela lowos magosarela penguin tagawi got siesin siya gas molal gasing etie ma takopel na kayo or apel si ma tako ke faka kolela ka dinays serious ke inagilin na makatil ke nagating bash ke paing mama banga mayo ka fin mga pro 11 sa fila Au, Liga, at ni sa fila tagay nila siya ke pro God kula malalam na sumpa bakalan ke kot soon sa flayan tagay nila siya kot ke na siyak soon ke kumin wikat ke kot liye balakun bengon loma iges la benas galib katinggain wipe siesin sie ke gasula nalom katsot kula ke maing ilalal fung ila kum ita mana kaywa kumbare katla kumba creator of all creations gas loma kum lenain fala o yakong ashipe wulom fafalok na yurum keshipelom kaksaking gat kaksaking kum malalape kaksaking kum ke mait na gawa mawikat pe o yakain wilong ba ke gas medallo Patsat kula malabnsu, fact kula ke wen kula na dun sa misa cash, pa nang inarela kat kain wipangon kung papa tamasi. Kat siya kainin wen kula na dun Jesus Christ sa lame lush. Amen. Ay, Dari, Seninda Dwight, Shu, glug gaslan, ay bangoning kalilasyo. Gas na God ang kayin siyas